Hello and welcome to Impact News. I am Impact News gi Manipuri Abroad haiba program duni Manipuri Abroad ki diaspora speak ta ngasi khoina unajagadurisi Manipur dagi chatkhraga mapan lamda thabak tawduna leiriba professionals natraga larik tamduna leiriba satra satri mayam asi unaduna there is a life beyond Manipur haiba akhoi tongan ba hope ama piba adu makhangi program ne ngasi akhoi unajadoisi akhoi gi hanna colleague ama suaramba journalist fraternity da thabak taroma ba mioi amani ngasi dimak Manipur si thadoaga Australia haiba mayamna down under na haiba Australia na haiba continent aduda hojik thabak tawraga leiba aduma mioi amani mahakasi KONGBRAILATPAM RAJEN gawi. Please welcome to the show, Rajen. Thank you for joining us. Thank you. Rajen ji brief introduction am pijage ma se journalist ni akoi pongna pham thongdang amasung last Infal Free Press da ma journalist wene torambane, but before that ma akoi Indian Express da Times of India da akoi briefly aduga last akoi garo haitare Indian Express aduma thabak toramba journalist amani journalist ama Manipur gi journalist ama karmai tawdana Manipur gi kanosidagi soil sidagi thokraga mapan gi lamda mana ngasi tawriba thabaksi journalist ka dikhara mari lengtaba akhoi public hospital gi patient support system da akhoi basi thabak tawriba adum kanomni miwe amani nupi angang thire nupi ma nupi angang ama lei macha nupa ama loina nama hujiksi Sydney da akhoi New Wales aba akhoi Australian state ki manungdu da hospital public hospital lama hojik service tawri bane kalmai tawduna ma ki punsi akhoi pona pham thongdang Infal Free Press mayam lalaga chakhi habdune akhoi na khangning ise ado khoi ahan bada akhoi masi mayam ji khangdringe da Rajen gi family background hai tare kamai ka tabi chinau kaya no adagi yum je mai koi bi dagi ni ahan kari thabak tawrammi habetang background am di mayam jang tham Aigi imaga pamunga laikidre. Moi lai ba yang ngomde. Thabak ama problem lai bdagi. Ima housewife ni. Pabung di Manipur Transport Corporation MST Corporation opo ado ma conductor po ami line checker so ami. Aigi se ani lai amana Dr. K Nirmala Devi ma hojik London da consultant and thesis one lay. Aigi second sister architect ni ma hojik se nidlay angon dagi 1 hour drive ni. Ai lay ra ina ahum suba ni aigi younger sister se doctor ni ma hojik Delhi lay. Ma gi nipa army officer ni. Aigi 2 younger brothers lay. Aigi second youngest brother ma di business tawlay dukan phamdana agi last youngest brother si ma kada thabak tawe other families more or less well settled ni hai tare eto ni ma pandale natra amana England da amana Australia da le eto imung da hogi foreign chatpa gi hogi traditional de dum foreign da Manipur mapanda more specifically India gi mapanda thabak tawba pambagi hainabagi amadi dum leire ado akoi gi hujiksi Rajen na akoi mapanda chatlaga thabak tawji jesu ichi hoi gi keno du uraga adum kano tawba jala kari wakhalon dagi akoi Manipur dagi akoi Australia chatlaga khundagri no haitare ne Aita sengna aina Bombay da thabak tawringe da iche sinigi sesina angon da migrate taw na bagi form thare adu ai kasu ai interest lag legide moyam sawi maman tholpa yabne na ai thokta adu thabak thatu amga Infal halakhe adu Infal da ai sahi mung lai matung da ai ponom khaw da yana yawe madagi Infal Free Press samat yawi adagi thogam tem lawme last ta I ponong khawda tawraga ai sakim ne panda Infal last ponong ne last ponong ne ponong da han yawga ponong dam lesin ba okay ponong da yawre thogdang da matiem torome Infal Free Press chalure adi ponong dum lai adugi mamang da education background ja perai jine kai da khoi kain tore metric kai pass tore graduation da kai tore kain to bi me ai Ramlal Pal high school da class 10 pass to class 10 tam rakune matam do 1979 so I gi go back foreigner gumba isuyam kan mam tamne khoi chai su mangre
aduna imai pana impal re di ai ngosna batare na ai Trivandrum chalaga ai like taman gi 11 12 Trivandrum tamaya Christian missionary kano da college amada adularaga Bombay da jale ajalaga Bombay da ai economics da graduate lore baga ai 1 year gi postgraduate diploma in journalism mass communication me tawraga ai adum akona second batch nei Bombay University gi aduga ai manamam tawna khoise mathang thang thabak taw hoye ai di financial line da financial journalist hoina thak sangre stock market irami degi Times of India so matiam lemi Indian Express last ai textile industry da ai matam khala lemi thabak to ai thadog la khare moina di halakoi na kawe ai thadog la maram zikari no ai tasena ai station nungsirak pa ai tare okay station halaga ai mo ko sa le journalist sam lo as mapan gi khar chawba form am da changba da thau phangba Rajen si gear si reverse gear chalai tu no to ai di tasengna Bombay life se Bombay da hingtam ne ai nupi lo honge ai na koi sat lai ne nupi na ka da le hong ni so basically Bombay gi lifestyle du ai Bombay da chai ta ai fitu ni asung lai mi Bombay gi anam ai anam khange India su ai anam travel to except Kashmir anam khange adun ai khale amu India atem pham thabuk to di ai ima le ba pofam sang ga ai khara I bu ko ya breng sange ai yamna 5 years ko thabuk to mi da madagi ai khalle masile di ai gi isan se ai su afaba education natra kan ping amrai gi ai gi page na aduna ai se da hare ise ai sini sida form tharo ai fill up tore form se matam du khong sa bai tra gi dang ta ai gi professional journalist se asran government na moi gi migration da accept tore gi skill je ai skill migrant sang gi ne okay journalist oina okay PR direct PR fange ai matam du 2004 gi 2004 mai thak sahi ma matam pi ma sang na bagi ai sang nan lai adu last award ai ise London sina mateng pang financially mana ai gi che sini sina sponsor tom ne sponsor di iche London iche Sydney moina mateng pang bi ne sponsor to bai se kai no bu aina sini da la kanda ai kamaina laini khokani madugi financial support pi ni haibegi sponsorship pe piraga aigi skill sibudi moina aslagi aslan government na masi recognize tawre equivalent to the standard madu haira madu ma phang matungda moigi mark nung lai moigi sigi skill sigi adi amu ics na sponsor na madu full to moina ai sangwan direct thada adu sponsor ama yaud di samu yadabra masi yai adum yai adu bo angona na khudong sabe hemanina la aga kai ne sponsor ma yaung targa di khudong sabe hemanina nagi visa nung cha pi bo ko pada khara khudong cham le yang khudong sabe le kai gi no bu hayeng Australia matungda kamaina laini khokani ai deposit hamu thoda ta de suno de gi isi han London gi sina $2,500 Australian dollar mana kana government pi bani adu so up to 2 years akoda refund tawe matamda so habdi skilled ahogi personnel ama aho matamdu dai tare Australia da migrate tawraga thabak tawge hai targa di hojiki deposit sima $2,500 sima deposit tawum change okay adu mahangda sponsor lerga na khara na line changbu ya hebne line changbu ya kai bo ar lai ga kana ingjang hai mong do okay madum laire adagi matamdu da direct anghoda permanent residency permanent residence status P ojik ti loi change tawre ojik ti permanent residence status se karin asna hoi work visa ga na hoi leina ko adugumba khena bra ko masi citizen di lowdri adubu aina chang matam da ai sa ma chahi 7.5 years sure ma adum government na free education P okay ai adega aina inupi ne aina phangam ne ai nupi su isa dependent moisho dum chang bi ai anytime plus change aduga akoi se health services da health facility se masi free pi mai medicare card piraga ada satro in lao satro ki visa lao natra temporary visa lao moi de si facility pi de okay adi angang lai tamam masi am expensive oi moi da akoi de free wa de adi adi mi lang masi su very expensive adu su free wa de he chang baga adu lo na
matamdi PR today kadagebu I skill say journalist sangtar so I can take up any job any part of Australia madugi right le Rajen changi bagi phase du hogi immigrant changba yaba yam nungai ba phase mo ogi bagi particularly kanogi Rajen gi qualification jida ogi bi wane man khale ka thingdang re yadre journalist le traji kyam kuira matung thingdang madu I kumna khangdre okay tingre like traji hojikti Australia changba si hojik noina Australia lebina outside the khana chana mayam ma chasu like tamba khotpa chang honang bagi dum hangam ba yai hojikti Australia changba si kamai tawi akoina sum thengnak pada moigi website lei immigration and border protection department na sigi website loi I bodi ko moigi visa class mayam kamai chang le khokati mayam se in detail re adu su moigi skill karam by skill hojik asran gomna lauri require to we lauri pami se ade akoina sum thengja pada aslagi muam da leiba Satra Singh, Asran season taba, atau pelai pak season Satra lagi macam, anam bah Satra laku se moi Satra bisa laku ini, adu ki huge amount pun deposit tamdian kali tay yang kita ada, adu ga moi na tamdi kan si kait re, moi ki skill se masih moi na asal tahu dah masih saya ki Asran gomna dakau apa skill dunia madu kali tamai, se restaurant nurse boy adagi accounting boy IT khangde computer khangde moina yenga mal tamme sahi ani hum masi sahi ni tam se moi rental itan moi rent it's very expensive moi sathasing thablo tawe thabak tawi hing tumde moi yam adam tasina wai haning de okay isem thumna self finance tawnu bagi lambi ma thidia de you know fees very expensive rent very expensive even saba thak ku hongi ko the muham dum hongi anam hongi adu tar su asrang dollars siga kudam da india gi kan siga hujik 50 rupees is equivalent to $1 Australian up and down the lay budi in general way na aduna ina ku kamu di lai ba adu su amuk ina ku tak sangum thaya pote moi gi lim lam lai ngani khale adi satra yang sangpa sisu moi deposit so long ni satra lobai si atop tom pam ainta bada Delhi khangde south ki big cities da moi gi aslan go megi education department gi moi milaga khali hai kan so aslan go megi sung sai education system se masi moi gi di paisa kang na kan mo ne kan mo ne source ne ado ko gi hafet hek nang aham bachang ganda family pura change adu have describe to si aham bachang ganda nang da theng na bai ga ta ko sidagi Bombay da thabak torure nupi ngang adagi sidai Imphal long torme sidagi phuaga mu Australia chapas da hek first chang bai sida karmai field da we kari area da changa thabak da we hojik tor thabak si di hek chang ga phamra mai do no abet adugi changbagi phase cultural shock ga khena bamdi hoile ngoni ba weather de ga digi ab loina mak ko Australia sidi ulta ni dana edi abetang I 2004 ge November 13 da I Singapore airline si tonga sini airport changatai ai chane passes 7.5 years sudangari ma tungi na I nangan pora putre ai gi ibai ne ai gi chele ma ni wopi rame ma balai famna kana boibu ibai ge chegana ren ama lobi rame unit ka mo jadi unit ase kamai to gebu New South Wales ne New South Wales sini dani unit ai se 3-story laiba building ni unit se unit araga mai yum si unit kawe yum se block amada like they say 27 28 block mulai 4th story le di aba 4th story mo di lift yaw da ya ti na unit asina lift yaw da ba sa gi 3 story or 4 story le bisne madu da moina 2 bedroom and internal laundry fisna ba kitchen bathroom mama 2 bedroom adagi kano phamam ka ama adagi balcony ma on rent ta garage ma down madu ma moina rent over me matam da ai chang da mo $200 per week
madu rent ni yam chau ro pesa ni chau pesa ni lai pham na weekly rent ni weekly rent loi pi mai hana deposit tham de ni 4 weeks ki deposit moina real estate agent na mo logi do ni aduga every week from the bank account de lo satui ni okay adugi rent me am du pi ni na hona hona thabam di soin thira thabam tok de apute ai thongare hek jabo thabam dum phanga ai na pui di suitcase ani ga bag ani ga ni kaim lai pote ngonda fridge lai pote kaim lai pote inside to the my gi kana electric ki gas ki cooking stove le me self contained ni third floor ne ai lai do maduda ai change thabak phangmante ahmad ai centraling sale centraling na moi la ko provide tawi ai sa angang oi sigi rent aina PR changam ni na rent sum government khapi adegi centraling ai se moi na kanu ne ba social kaitra social scheme kanu PB ne government na support obu ne ko da chang ba kam pi ne ba ai thau phang dam gi adegi ai sa gi moi na thau phang dam gi ju pesa pi ba ko je na ho ji concept ma manrega gan to ri ba ka do gi concept si ai se moi na changam ne pyam changam moi madu gi support to bingon da rent khara don PB re adegi isa gi magi family benefit part B and part kan ini sang dre okay social security ma PP okay aduga matum ne thabak thiu thabak hek thir ga de du ka khidoi ne ka khidoi tolop ai gi tolop to char ta de moi tolop scale ne ka khidoi ne ka khre khale ga okay ado thabak si sini sida moi gi thabak si thabak yam lai oji su aina chang matam da su oji pau se lai se Australia gi population se total population ai khang dre Australia population gi 5% unemployed ne mai just 5% of the total population aduna thabak thige thabak ti dum ya pange matam da akon ai khogi PR sang matam sida I can take up any job adu hujiti nan tre hujiti adre hujiti ga dagi bu hoji skill migrant sang pase magi man sang skill da ma thabak tok tam nagi matam du da di any job I can take up to we have ni hojina hogi skill loiba mana suppose ai journalist mu jang da ga di journalist hoita ba ai doctor mo jang da ga di doctor tok da ba hai bane okay matang ji koi break am log ge but break ki matung da kam hain to dana koi rajen gi family Australia da adjust tawi Manipuri families kayam lai makoi culturally moi kamai to na koi punna bo honai khone ba do koi break ki matung da soine lagse ge but huji ko na de break macham log ge stay with us. Welcome back. You're watching Manipuri Abroad Diaspora Speak ni ngasi program se koi rajen hapet Australia da citizenship lawre entai lawre ko citizen je pura family loina ma koi citizen loire ga Australian citizen we lere kamai do process hai citizen matam wabra lubra chahi kya lega di citizenship phangi kari criteria no citizenship logo se matam da ai changi badu 2004 ne ai chahi ani complete Australia lai mum thok tai atom phon chatte ke ai lai matum da after 2 years Australia mai lai matum da ai they allowed me to take citizenship and I 2007 da citizenship logre kasu iwagi de logu da mo na dum pie dum citizenship se Australia ke khar lai bro hoji tiam logre compare to other country ha ga matam du lai me hoji tiam logre hoji che lai di su koi ma citizen la ma hano ore me ba ado family loina mak se Manipur da to ga da citizen hogi sida halak pagi wakhalon amda leitraba da citizen kari hogi wakhalon ja pet leidina ko atopa am am thabak toromba sidum halak paga lei rajing wakhalon je kamai to aslan go mengi hujik unemployment rate se low ita su 5% oita su moi gi job recruitment government na nataga private sector na moina job low basi first preference Australian citizen okay or permanent resident madu phangda kanda moi kanu dagi atopa dagi outside dagi apply to ni hai okay ya tawngin hai ado taseng na government gi job ta su government job changa ta de citizen oi ma thok tai okay adagi some certain government job you have to complete you have to stay in Australia for 5 years or 10 years okay some certain job so basically sarkar gi afaba khoi thabak ma tawgi hai da ga di citizenship da prefer daka oi side di khoi government job se am value tawne ko ado
in advanced country developed country hagadra America gumbadadi private sector isne Australia da kamain tawi private sector ga government sector ga se karam mane hena lem nei kamain tawi pay structure kamain tawge Australia government gi job se adum moina pamnei kaiginu masina social security imle government job to hujik moi se contract on sathare achau chau job myam se aduga private sector di sagi job si maybe 1 year 2 year contract atne aduna achau tolop chata so moi to 2 years moi dum madugi insecure bam dile government jobs and pamit so the preferred way aba adu ji rajen to ri koi health sector ni karam type of work no ji rajen to ri se Aslagi aina lejai si New South Wales state ni state na health se moina look up tawi ada federal government na finance tawi ada aina lari si aina thabak tawjori mafam je Sydney gi South West local health district ena sana khai doi moi se South West local health district da hospital achau batari ni palle masigi district na lejai se hana mamang da I South East local health district na atopa district ma lerame okay transferable job ne job ne ai lejai si ai doctor ma chade nurse na chade ai technician na chade ai di saigi patient support service na moi sector am lai maduda security and patient services hospital sibu yangjanba hospital sigi building yangjanba nursing doctor sing padan thabak ton ba patient sing fazana lai ba kholibra akoi mateng pangma tane se support system ne internal emergency lakpai external emergency lakpai masih loi cover tawre se fire tholo kana da internet madu akoi mathang ne akoi madu kamaina control to madu training tawi khoi da adegi natragana building collapse taro madu akoi mathang ne first akoi madu react to dam thang da ate agency me akoi connect to dine adegi se police na kana crime channel mi psalo madu akoi thong ne madu nurse ka tana emergency ward sida ambulance na pro madu so akoi gi thong ne natragana se bomb threat ro madu kamai tackle taw de khokode huji terrorist ki jungina madu akoi lo training tawi that time to time so akoi by education economics ni ko aduga train as a journalist ni adagi huji ki siga thabak siga habet mari kamai tawi adum nang fazana dum kanu to bungambra adjust to bungambra kamai tawi thabak se day and night to what kamai tawi akoi journalist am nang thogam tawi ai ahamada 2 years kum ai aslan journalist association ga mai len na ai online kum thabak kha tawme sahi ani mukti ha adubu aina asnagi citizenship law matungda ai pa se nabdagi thoke tawbse ai matamda thabak ani tawm de amtang tawme thabak ani tawta thamam ai hajan mai tawena akoi gi visa tanam tamda inda lakpigi ai report on hai wadai se moina interview fa lawe ai multiple visa pigi de sang inda sang sida nang report tung tawdera khotora kaino kholo ai sa ai pagi ana bieng lakne dilida maudai na khitang khale masi gi line si aslamong din ngai ba angonda disadvantage am lai aslamong da language problem adegi mafang khangdab gi problem aduna ai khale masi thabak se tok thoga free movements to yaba ate lebak sinda kalaga madugi main object ai yenga government thabate yenga ga masi thabak se changim ne adu mangda ai two job torme madu si changdi mangda darali chocolate factory na matamda aina le pham de anak pham da kano chocolate sabagi mau changa ga ai machine cheng ba khotpa adagi chocolate sabai sidi magi waste man tholai ne madu khomjam ba sabya ba madu gi thabak matam ka tormiya interesting phase ni ne thabak de yoga ji thabak ti ani hum tong ne mi singje nungdang da ama de da thabak jam tong ne maina isu thabak ga ani hum tong na supermarket ta ko thabak tormiya nungdang da sang chala ga ai saigi na yeng ziki rent am chaw ni na income mit tong do gi rent ne adagi rent pidana ba ID permanent job phangta di plus aigi saving kha laita di I can borrow money from the bank magi national bank na paisa PBA adu I want to buy a place
Uji later isagi kano later. ai isagi yum 2007 dam lai gaya machama unit machama madu yom thoga hojidi house ama lere masi tasena rian sini amna warisi rian tu kamaina rian su pike phasa kra mo halatre ai nei sai yum ma bank te loan law bank are ready to lend me ya ki secure job mai ta kano ma thaba ma nei tar ga de koi yum lei ba ji arai ba thong koi si oi okay maduna mram wedna thabak se ani hum tongnai paisa de saving do yal lena deposit tamna ba aduga bank na paisa pura rent tu thida di paisa do kome okay 2004 da gini ko hapet Australia le ri se hapet home sikumbo idra ada kamai tawi culturally ko maitei family manipur family hai tare manipur ki kayam di lei pun khotna tawbra natraga yam isolated wina lei nabra ichi em budi lei ko adu budi communication sai tawna mane kamai lei karugi social life se kamai taw akoina changma tamda 2007 8 fawdi akoi lei me family mari manga lei me adu 2000 say 13 14 da di 15 fa di uji family 15 mum lai akwai di ahal we ba chai 40 lai ba mi yam lai moi family dina kotna karom side am lai akwai western coast eastern coast karom side lai Australia je masi loi sure ai lai sina south west sini lai re ichoi lai sina south east lai re adigi north to mai te kha lai di east the labor di khara tange east se khara kano ebne yam expensive em hamne not so expensive my magi thabok to bong nak na badu ne moi lai ndese okay other family uji pro kya mo ba family 15 mung lai 15 mung se khoi gi family de mi ani hum pa kya okay total se around 40 Manipur lem do ma sini da okay Melbourne na khala in tai Melbourne de moi la na khon to be adu noi Melbourne de leba kangbu Sydney de leba kangbu ahogi hapet phawna bra Manipur myam je natraga masab je ki silos de leina bra na dum telephone wai sanai hana sai sendre mamang sai 2016 da 15 da ningon chakobo sengi akoi kana da akoi nahawai bakhan select na akoi dum yawi chalaga mafam da pullaga ado akoi je punna na honari hoti honari adum paw honai diaspora gi platform ma sanu honari yam kana kana active role lori ndi da masi kana dagi aina mang panbadi moina ngai khangdre akoi di khara junior ba moi ani hom ne diam kana active oi ni okay ming ba ba ke kai ba jan na te di afa thong to buni na bunjen na ba che ado food habit adagi amba kano se khoi gi Australia ji magi original approach nam le hai ta ga zu western ma'am na ahogi America gi type ta kai hai ta re population ji dominate to ramina food amba western type oi bra natra kamai to kano si Australia si multicultural kano ne society ni mai magi apam ne akoi adum Manipuri food chari akoi aya ke garden da dum akoi gi moi na kopi na pakpi saugri mayam thari do na in pito chari council ni khoi ta jese quite most important kano di ingredient hai ta ke di dry fish na madu masi Bangladesh ki dukan khara phange okay original Bangladesh is everywhere ne London chale kano US chale Bangladeshi population ko hai to kya moi se am yami do yame adu moi adum ujiki food se phasan moi import to yo pandegi tawe okay adu noi jum chare akoina moi akoina life farm na khoi tholak pose da khoi ngari se packet ta phanam pusale chahiye mari hena kone hanu tholak pose kha pungini khoi do okay chahin khoi ka hai tare every year thorak pra kmai to bi Manipur mamang da di tholak ngam de hanakti kha toin tholak khoi chahim da mu kuma tholak khoi di ai cha ju saw ni na okay angang ji okay education batang ke kamai to pet work culture education colleagues me am Australia akoi swaga kari khena ba kamai to public schools da makala ne kai adi se primary school se class 6 pawa adi primary school dagi high school dina ya 12 paw se si high school kawe high school karak pasida moi gi selective
high school khale madu exam phamale angang thingse ada maduda yamna sale school se different place ta madu sangbu ma'am na moi saigi lari haiba adi madu pass out kaung sangale ate se private su tamle private school su le adu maru en tamne se public school ma'am ne okay private tang bra private na khrem private se tangi hai adu su somna kanda public school su apavnina pavne izat ki mong tamne okay preferred si public ka private ka se public no ina karen to public to ne ko sai na private am ta nei na masida adadi difference like public to no behele satra ma'am oji asla gi ya to loga university me ma'am se public school ding atne okay adu private school jina khara paisa khara hena thoidong hena ko pai ba kangbu gi oi ba mane pai ba kangbu gi kayum culture me mong gi tasina moina 12 pass roga mo eta subo oi bante maruna aslagi aso wo ni ma'am se public sector di lakwa public school de lakwa ne adu bu public school ya 12 roga university ng siam leng mai da university ng siam lu jane magi higher education ji khara khalo haidi moigi ya 12 lo basi moigi moina phangi mark si adum university da ai ni jangam re adum online dam changa dum ni mana pamjaba ya 12 thani mangda sathina ma prefer to ba university de ma kai tan adu da apply to ga phangi phangde da la ne okay chal pi se chal pa ta chal pa ji kari class me kain to ma hoji ya 12 lo raga 3 years course ki medical science tami ma je fanila ne hoji okay hoji magi career option ji ma akwai de ma medicine ta maninge adu bu ma se scientist oi gena ka haiwa akwai na mongonda ka to ka sai I think so di moida aslagi yamna noi babu angang se phuba de angang se pura school primary school da ojana uro police aktune police na lo thukin angang se angang phuba sai bisu ade nupi sam right yamna powerful nupi se nupi na pamdraba nipa do the mutle haibadi magi property 70% of nipa property do an lo widone okay nupi angang se asan gom ne yam neng sin lu na tawe karanta ja ya karanta ya bante okay adeda khogi akhoi swaida di angang sing ji pu de wai sen de hai de ko angang sem bada hojiki hoi swaida ju illegally di hai re khogi CBSE dagi adagi guideline ma'am pi de khotna tawri but still swaida leba oja sing gi wakhalon je angang pu de na mana leidna kamai like tak pi de na hum dile ado ada su pu de na like tam bi habni na angang senabada hoi rajen kamai to bi parenting skill mo to ngana hapran taga sometime angang ji puning mo jori dina ko masi moigi mama mayam gi kano semedo moigi class manaba masa sing gi mama mayam gi moigi parents association ge semu parents to moi se thangna laim locality mayam to moi pulaga ma wai san ko kamai to ko sane adegi counseling zum pi to counseling zum lai masi mayam gi adegi angang sing se kadegi akhona isane pa se sei 7.5 chang matam da khoi kam khang de khoi sigi indian system like that based on ne moi la ke sui pek de like tam khang de angang se sana boy kai to ro gang pun tam bi ne moi se blackboard to ro kholo ka moi se tam bi ne paper work to yaw bonte primary school ram da sida khara yaw class 5 6 tam sida ad high school da di moi se serious oi gre और बोलते हैं अभी पाकट पड़ा अगर जो कहीं तो दूसरा लोग हैं पाकट कोई हम पाकट कहीं वो पाना लाइक लेती है मोई तांग लेती है अदु वो ओजा सिंह से फजन ताक भी मोई अदु पेरेंट्स का कोई टीचर का इंटरेक्शन दिखाई तो अदम लाइक मोई की एवरी मंथ मोई की मीटिंग ले अदु कोई चला याव रे अदगी इसा कमाई तो हंगी मोई तांग दा कोई आइना पाम सिनी सिनी फोंजे दो चाही तरह ते जकी बनी चा से हफेट मणिपुर की मेमोरी दी हम सम मनी हाई तारे को आदर ले कोई cultural की culture है गदरा अदु मयाम दुदी आगांग सिंह जी दा कहीं है तरह imbibe तो ना बना तरह हाथ ना बा कई difficulties face तो हुए अभी नंगी next generation जी तो इधर ही अदुम आई जान पा मणिपुरी फलन गांगे अखोई मैते म्याम पुन मतम दा मसी हाइवे दी फजदरे इंग्लिश गांग फजे माना साउनिंग है अखोई म्याम पुल के मणिपुरी गांग दिनो मंगोंदा कदेगो मा मणिपुरी हाइवे चौथंग याम ले मा हलक पे हलक ते बियाय अदुम मागी ने अदुबु आई कमाई तो फील तो होले मसी आई नुपिना मंगोंदा वाइली मणिपुर की चनबी म्याम से दुम इतना वाइली भी अदगी अखोइना
हनसु अखोई फुंगवारी खरा पुसंदो होने इंग्लिश की लाइरगा अखोई NE ब्रदर्स ब्रदर्स ना मोइना नेशनल एलांगबन नेशनल की मोइगी कॉमिक मोइगी इंग्लिश की खरा आई लाइगे खाली मधु आई इचाने पास जी हन्ना मधु फुंगवारी में मधु गुम में आम दखने सुम अदगी इंटरनेट के लेन खर दिलारे मनी हाने हम गाजे कोई राजेन ऑस्ट्रेलिया दा कमाई नुम चखिगे तो कोई मतन लोइसन लपनिना मतंग स्वाइदा काइने बताय अदुबु एनीवे मतंग मुक थोरकपदसु न्यू एक्सपीरियंसेस म्यांगुले न छन वाइ सानजे हुजिकी वेनदी कोई ngasi कोई मणिपुरी अब्रॉड ता कोई पुजरकी दो कोंगब्राइलापम राजेन नि सिडनी दा अखोगी हेल्थ सेक्टर दा थबक तोरिबा दुंबा हाना कोई फेलो कलीग नि जर्नलिस्ट वेना हबिनरकपनी इम्फाल फ्री प्रेस लेंगे पोनफ मतमदा कोई थबक पुन्ना तमिनरकपनी मा कंगाक उन्नजन फंगना वाइ साबा या थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो मता गसिदा ngasi गेनदी अखोई मणिपुरी अब्रॉड डियास्पोरा सु लसिन जब तारे थैंक यू फॉर वाचिंग अस मथंगी चैवलदा अनौबा अखोगी मणिपुर की मपानदा थबक तौखरबा मियो अमा सोइनो पुजरके मतम दुबौददी काइने याथंगी जरी थैंक यू वेरी मच